قالین ما باید با پای استاد کنیم، چون نه تنها بزرگترین سهم خواهر و برادرای ترکمن ما داره و از خواهر ما ابراز امتنان میکنیم. اما تعهدم برتان است که در هر بخشی که میگن به اساس کفایت، به اساس شایستگی نفرا مشارکتشان تامین میشه. مشارکت ذکر کنین، عین فرمولی را که امرای اعصاب گرفتیم، عین فرمول امرایتان قبول میکنیم و قول محکم، قول ترکمنی. چون یک چیز امرای اشرف غنی میفهمید، ما آدم دروغ نیست. پرسان کنین دی 12 سال و پیش از اون اگر در BBC و اینا صدای من میشنیدین، ما بر از این ملت دروغ نگفتیم، شروع نمیکنیم که حال امرایتان دروغ. مشارکت سرتاسریتان هم میخوایم. مشارکت سرتاسریتان از چی خاطر میخوایم؟ از خاطر از این که از جمله محرومترین اقوام افغانستان است، از زحمتکشترین اما از محرومترین مردم افغانستان است. زحمتتان در مالداری، زحمتتان در قالین بافی، زحمتتان در زراعت، زحمتتان در تجارت، کلش بجای است، اما سهم سیاسیتان نهایت کم است. تعهد ما است که ما سهم سیاسیتان بجای میارم، به سطح کابینه، به سطح ولایت، به سطح نمایندگی خارجی، در دوایر امنیتی ما تعهد محکم میکنم امرایتان که در تمام از جای مشارکتتان داریم. ما کمپین کرده بودیم، هر جای رفته بودیم، رای داده بودیم. آقای دکتر صاحب اشرف غنی امازی زبان خودش گفته بود ما پنجمی چهارمی مردم قوم ترکمن است. این حال ما مردم چی شده؟ در کجا رفته؟ ای دکتر اشرف غنی امازی تو کجا رفتی حاله؟ Türkmenimsen ta kaçan yatacak bugün sersan olup, iftiharını yitirdin gura adamsan olup, böyle hal yürmek olur mu bir ilim nadan olup, tut ata baban yolun yolun unutma han olup, sakla kıl boysun cını yatma bugün nimcan olup, oldayıp birbirini yola düşüp menzil yetin, Oğuzhan oğlu olup, babaların yolun tutun, Osmani Salcukiler dek din cihan bünyad edin, aslına baktık benim oğlum seni insan olur. Sağda dursuz tak yürekli parça parça buldunuz. Her savaş meydanında yüzlap minlap öldünüz. Cehli nadallık bilen ilimni berbat kıldınız. Kim günahkar, kim cevapkar, indi yakşı bildiniz. Bestirindi Türkmenim yaşamağın lisan bulup. İlm okudup çağalarını, hak hukukunu tanı. Yatmağıl gaflet saatinde ayağına kalkanı. İttihat yolun düdüdüp, dost bile düşmanın tanı. Olmasa har eyleyip, gurbatta saklarlar seni. Siz deyip ağlar müsait, gözleri giryan bulup. Ey büyük oyunlu, ey büyük vali, gitseniz ne bulur Türkmenin hali? Ozganınlar cevzi canlı Türkmenler, ata babasından kanlı Türkmenler, büyük boyunludan himayet edip, milli hükümetten şikayet edip, ta koymasa böyle Türkmenden hakim, bitmiyor göğsümde yaralı çakım. Ey Reis Abdullah, ey Reis Gani, indimundan biyan Türkmeni tanı. Önden Cevzicanda Türkmen kan bolan, Türkmenin paytaxtı Cevzican bolan. Olsa Cevzicanın gerkanı Türkmen, olsun Cevzicanın sultanı Türkmen. Arakan kanun fermanı başka, ülke Türkmenlerden sultanı başka. Durmak yok, ayağa kalınlar indi, kanuni hakkını alınlar indi. Basın serekleri çıkarıp sese depkilap yıkıdıp belendi pese. Şöyle bir topalan edinler her yan, sesinden titresin zeminu asman. Ketme bol, küçü bol alim ya ovam, hak alış yürüyüşüne verinler devam.